Sebagai kami kisah rumah lona FM refiksa eka nongkrong ko waslawle eka nongkrong ko ngalang tanah nawana ikuti selawan ati iksukala ati role a university ala impopo hila kungana nongkrong ko waslawle eka wa Afrika wa bola second low ingat ba kay bola ilangute katmaka ta kutangela kama kumense buntlano wa malembe ya university le one so bola ku lokuna ngaka ko 2024 watlanda ko ya le ka 1959 ya loko ni nga hoxisi loko ku tinhlayo ta mina ti kahle 1959 se ku nga ta kuma lembe leri ra vo 75 na ya na vona mahlweni dokodela Thembeka Makamo veteri va suka ka xiyenge kumbe ka ndhawu leriya ya timhaka ta tindzimi na vuhundzuluxi se hi vona lava ku bula na vona laha namuntlha va hi nyika xifaniso xa ku hikokwalaho ka yini hi ri laha dokodela hi vuyile nakambe nhlekani ni le ka vayingiseri muyingiseri wa mehe sweswi a ni nga ku byela hi ta ka wena twi ni famba na ncindani Eric Mabasa na Fumani Makaringi tani hi muhumelerisi tambyeni hi fambaka na yena ka Khalanga Pet Mathibula le ka TikTok mi kota ku twa ku ku endleka yini laha hi nga kona nteri ni bula na dokodela Thembeka Makamo hi ndlela leyi hi vo hi va amukelaka nhlekani lowu dokodela nhlekani nakambe hi khenseli swinene loko mi ve na hina eka nhlekani lowu laha hi le ka nongonoko Afrika wa vulavula nhlekani inkombo hi hlikanisa n'wina na ku tlhela hi pfuxela vayingiseri va Munghana Lonene eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi teka ntirho wa nkoka namuntlha 60 wa malembe a hi ntanga ya munhu kambe a hi sunguleni laha n'wina mi ri muhoko ka ndawulo ya timhaka ta tindzimi na vuhundzuluxi i ndawulo leyi langutanaka na yini swi hlayinyana Buthpet ya tanihiloko mi ta mi swi vurile hi langutana ngopfu na dyondzo ya tindzimi vuhundzuluxi na vutoloki oh ya laha hi langutaku timhaka ta ku va hi lulamisa machudeni ma hina ku ri loko va heta va kota ku va na vutivi na vuswikoti bya ku va va tirhisa tindzimi ta vona so ka ndzawulo ya hina swi nga fani na ndzawulo kumbe yin'wana ya Xitsonga kumbe ya Sepedi ka hina ntirho lowu hundlaku hi machudeni hinkwawo lama va ndlaku Xitsonga Sepedi na Xivenda hi va hi ri na vona hi va dyondzisa hi xilungu leswi vulaka ku ri va va ri tlilasini yin'we kambe ku heteleleni ka siku ha swi kota ku va hi va hambanyisa hi mitlawa ya ku va vulavula tindzimi tihi ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta ku va fanele va hundzuluxa kusuka ka English kumbe ku ya ka Xitsonga leswin'wana leswi hi langutanaka ngopfu na se swi vula ku ndawulo leyiwani ndawulo a hi nge kumbexani hi nghena University of Limpopo hi fika hi ku hi lava ndawulo ya Xitsonga ndawulo ya Xitsonga yi le ndzeni ka ndawulo leyi ya tiyimela Buthpet ndawulo ya Xitsonga yi tiyimela hi yoxe ndzawulo ya Sepedi yi tiyimela hi yoxe na ya Xivenda yi tiyimela hi yoxe so lava loko va nga tumbuluxa ndzawulo leyiwani va voni swi fanerile ku loko ku ve ku na vana lava taku va ta nghena yunivhesiti va nga vulavuli tona tindzimi leti ti dyondzisiwaka la a yunivhesiti va nga pfaleriwi ehandle so hi swona hi nga ringeta ku na loko mi kuma ku u ka u vulavula Xiswati Xizulu kumbe Xixhosa ha swi kota ku va hi ta ku dyondzisa leswi lavaka tindzawulo leti ni nga ti vula va swi dyondzaka se loko munhu a dyondzela i languteriwa ku kumbe i vuyeriwa hi ku ya tirha yini na sweswi swi ndlaku mina na n'wina Buthpet swi wela kona mara ngopfungopfu lexi nga na nkoka i timhaka ta ku va vayimeri va ririmi ra Xitsonga kumbe ra Sepedi kumbe ra Xivenda mi nga swi kota ku a ku heteleleni ka siku mi ya va mudyondzisi mi nga va mutoloki mi nga va muhundzuluxi leswi timhaka ta vutoloki na vuhundzuluxi hi minkarhi yo tala swi baku vo tala hikwani ku na leswiya swo ha tsala ku na leswiya swo ha vulavula se swi leswi himbirhi ka swona hina hi nga kona ndzeni ka ndzawulo ya ha swi kota ku ya hi dyondzisa machudeni ma hina ku va va kota ku swi twisisa sweswo ku na mfana wun'wana ni nga n'wi dyondzisa exikolweni ka Thomo i tirha swona sweswi i le a Western Cape aka huvo yo endla milawu hi lava va cincacinca ku hi leswi na le palamende ha nghena ka huvo yo endla milawu ha nghena ka tindzawulo to hambanahambana Buthpet ta mfumo kumbe ta le xihundleni ha swi kota ku va hi nghena hikuva hi mileterile
hi ri na ntshembo wa ku ri loko mi huma mi ta swi kota ku ya mi ya tirhisa tindzimi ta n'wina hi mfanelo. Okay, hi tlangani namuntlha la a hi sunguleni hi makume hi nga se vuya ka siku ra namuntlha hi ta hetisela hi rona. Okay. 65 wa malembe yunivhesiti yi tumbulukile ku fika sweswi lembe ra 1959. ntirho lowu nga le ku endlekeni a hi wu sungulangi namuntlha wu sungulerini na swona mi nga nyika xifaniso xa ku wu fambe njhani? Okay, but hi sungule nyana endzhaku nyana, I think masiku ya 5 lama nga hundza hi vulavula hi timhaka ta kusuka hi ti 9 ta September hi loko se ntirho lowu wu sungula ximfumo, laha a ku vulavuriwa ngopfu hi leswi va nga the next generation of leaders. Okay. 65 years later hi laha a ku hlangana lava a va ri kona khale lexiya na lavantshwa ku se va ta kota ku nyikiwa matomu ya mahlweni. So hi fambisa sweswo hi ya nghena ka 10 September laha a ku ri ngopfu timhaka ta community engagement, laha hi ya ku va vanhwini hi kota ku vulavurisana na vanhu hi ndlela yaleyo. A ku ri na swivulavuri leswi a swi ri kona na rona siku leri. Hi nghena aka ti 11 ta September leyiwani a yi ri na nkulukumba Titombo Weni loko ni nga hoxisi laha a ku vulavuriwa timhaka ta superlative scholarship. Okay. Ngopfungopfu ti ta ku ri hi fane machudeni kumbe loko na ndlela ya ku machudeni ma fane ma fandiwa njhani kumbe ku hoxa xandla hi tlhelo ra swa timali. Aka siku ra tolo a hi vulavula ngopfu hi laha a hi vulavula the state of South Africa through the lens of black consciousness. Swo tala va nga swi vula ku ri rona lerikulu ngopfu ka wona masiku lama hinkwawo loko hi ta va hi tlangela 65 wa malembe. sweswo mingisero mugana lona FM makomba ndlela hi le ku yeni hi le ku buleni na Dr. Thembeka Magama va suka ka ndzawulo liya ya tindzimi vuhundzuluxi na vutoloki eYunivhesiti ya Limpopo, kambe ve le ku fambeni na xiyenge xa vunavetisi xa yunivhesiti leyi va nge ri loko ka ku tlangeriwa malembe lama 65 wa ku va ku tumbuluke yunivhesiti leyi ku na migingiriko yo hambanahambana leyi nga hetelela yi va kona. Kavula swin'wana swa swiviko mi swi kumini ka Munghana Lonene FM. Gaceni a ri kona la a kha mi byela ku na vamani na kharaka holobye wa swa timali na vo va hundze hikwala nkulukumba Titombo Weni ku va va kota ku vulavula na rixaka ku langutiwe ka timhaka ta hi laha yunivhesiti yi nga famba ha koho ku ya amahlweni. Dokotela a yiseni mahlweni hi ku ni lava ku se hi languta ka siku leri ra namuntlha leri ni ku voneni tinomboro timbirhi laha ni vona tinomboro 10 ni vona nomboro 95 ku endleka yini? Loko hi karhi hi tlangela 95 leyiwani endzeni ka yona ku na migingiriko ya nkoka leyi yi nga humelela kusuka loko yunivhesiti yi ve kona. Ra namuntlha siku leri lexi xi nga na nkoka hi rona kumbe lexi endla ku ri hlawuleka hi ya tsundzuka yin'wana ya tinhenha leti nga tshama ti nghena a University of the North laha sweswi ku nga University of Limpopo ku nga uNkguputse Abraham Tiro. Nakona endzeni ka nambara leti nga ti vula pet hi na 50 ku nghena 50 sweswiwani. ku na 50 ku na 10 ku na 75. Yes. 50 leyiwani hi leswi namuntlha loko hi ta va hi tlangela siku leriwani hi laha nkulukumba lowu a nga hundza emisaveni hi rona lembe leri. Hi leswi u hundze emisaveni hi lembe ra 1974. hi lembe ra 50. Swi vula munhu wa 74 na 50 wa malembe. Okay. Hi leswi loko se hi nghenisa 50 leyiwani hi loko se hi tsundzuka ku hundza ka yena emisaveni. Se ndhawu ta ku hi ta vuya hi languta ku loko mi kha mi tsundzuka hi ndlela leyi ku nga va ku ri na swivulavulinkulu leswi swi nga xaxametiwa kumbe xifaniso xa nongonoko wa siku ra namuntlha xi yimise ku yini ku endlela leswaku hi ta kota ku mina na n'wina hi vulavula hi mhaka yin'we eka nhlekani lowu hi ndlela yeleyo, kambe hi nga se ya mahlweni a hi sunguleni hi hundza laha.
Chaona bro ya mina. U lava ku titwa kahle u ri na matimba. Hempo tirhisa Immunadew. Yi na malembe ya 20 yi famba emahlweni mitsendzwana yo tiyisa masocha ya miri. eAfrika-Dzonga Immunadew yi nyika miri ti-vitamin, minerals na amino acid leswaku wu tirha kahle. Hlayisa rihanyo hi ku olova. Ku hava ndzwalo wa switsongwatsongwana wa le henhla. Ku karhala, swiphiqo naswona yi hlayisa mali. U nga ha tiwile na mali eka xiyanimoya xa wena hi ku fona eka 012-546-8937 kumbe 072-595-0198. Ayekuseuyafana Immunadew tlakusa rihanyo hi ntumbuluko. Ya Betway Premiership ya pfula se ku ta tika. Ya khuvangana mapapa risula ku hatima ri kule. Nguva yintshwa ya 2024-2025 ya sungula mahelo ya vhiki lawa. Sebo xa polo beko emoyeni u ta na polo Artabane! Ne! Ringo Tego! Hi rhwala ntlangu kusuka erivaleni ra mitlangu hi wu tisa ekaya. Ku ta tika swinene. Va veka bola va rhumela. Yes! Va peta bola u lava nhloko. Pa. Va mlenge. Pa mavoko. Pa makwela. Pa mukulungwane. Ari. Kuma mitlangu leyi kwala ka Munghana Lonene FM loko hi ku tisela yona. Eka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Yana eka Shoprite sweswi kutani u hlayisa no tlurisa hi ti-combo deals ta vona leti nga hluriwiki ku ya fikela hi Sonto 22 September kuma 5 kg White Star Maize Meal, 5 kg Sasco Cake Flour xikan'we na 5 kg Speco Rice ntsengo wa Shoprite wa 200 rand ntsena. Xava swo tala kutani u hlayisa no tlurisa ntsena ka supermarket leyi fambaka emahlweni eAfrika-Dzonga. Shoprite nxavo le hansi leyi nga yi tshembaka minkarhi hinkwayo. Lonene FM makomba ndlela. Mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula. ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi 20 timinete ntsena ipile awara ya 12 nangona ka Afrika wa vulavula hi tisela wona twi kusuka haleno a Tiro Hall a University ya Limpopo hi laha ku ngele ku langutweni ka timhaka ta malembe ya 50 makumentsevuntlhanu ku tumbuluke university leyi kambe and then ka yona miswitshili ka ku vulavuriwa hi malembelembe hi na dokodela Thembeka Makamu lava nge le ku hi nyikeni xifaniso xa kenta loko swi ta ka timhaka ta migingiriko leyi a hi languteni nongonoko hi woxe namuntlha dokodela ku wu rhurhela va mani eka siku leri loko ka ku langutiwa ngopfungopfu ka ku tsundzuka unkgoputse tiro loko hi ri ka siku ka lembe ra vukhume. loko xin'wana lexi tsakisaka loko ni ta va ni languteni nongonoko wa siku ra namuntlha loyi a nga ta va a ri yena xivulavuri xa siku i Professor Benny Pichane. Benny Pichane na mi ta tsundzuka loko ku nga se nghena timhaka ta South African Student Organization hi vona lava va nga yi sungula nhlangano lowuwani mara xin'wana lexi xi nga na nkoka ngopfu hi Professor Pichane matimu ya vula leswaku hi vona muchanselara kumbe museketeli wa chanselara wo sungula wa muntima a University ya South Africa kwalomu ka malembe ya va 2001 se swin'wana leswi swi endla ku ava loko hi languta ngopfu na matimu ya yena ingaku u wela ka kwala vanhu vativikulu va nawu lavawani vayimeri vakulu va nawu kusuka ka loyi ka malembe ndzhaku so hi wun'wana loyi a nga ta va a khome xiyenge xa ku va a va xivulavuri nkulu eka siku ra namuntlha kambe u nga ri yena ntsena botpet hambi na vinyi va yunivhesiti hi langutela ku vona vice chancellor na principal ya university Professor Mahlo Mkhalong na mpundzunyana ni va vonile Professor Richard Madaji lava ku nga va vona deputy vice chancellor ya university ya hina ndyangu wa Katiro na wona hi ta va hi ri na wona laha mukamitiro mo ta ku ri vona va nga ta va yimeli ndyangu van'wana lava hi nga na vona ni nga va languta lawani i mutshami wa xitulu wa council ya University of Limpopo tatana Folobondo
ana swi xivongo lexi xa mukayakayisa i mani mi byela hi swona nefolobodwe nefolobodwe Yeah. yes mi swi khomile Buthphethe Yeah. se hi swo swin'wana and then hi tlhela hi langutana na ku va vatirhi va university na machudeni na ni voni ku na ntlawa wun'wana loko ha ri na Buthphethe loko ha lulamisela nongonoko ku ngheni na ntlawa wa machudeni ya hina ya kusuka a high school lava va nga nghena ko va ka ni xituku xikolo xi le kwihi leswi vulaka ku ri ntirho lowuwani i ntirho wa mani na mani kahle kahle so leswi vulaka ku a ku ri munhu un'wana na un'wana a fanele a wu nghenela vatirhi va le university na vona hi na vona ku na vayeni vo hambanahambana lava va nga kona eka siku ra namuntlha Buthphethe dokotela ni lava ku tiva ku i ra vukhume mi kha mi endla ntirho wa muxaka lowu leswi swi nga swa nkoka kambe xivutiso i ku mimbuyelo ya ku va kha ku endliwa mitirho ya muxaka lowu hi wihi loko mi ku amende memorial lecture kumbe ntirho wa xitsundzuxo ku va kha ku lava ku fikeleriwa yini ku nga ri lembe na lembe ku ta tinhlokomhaka to hambanahambana Buthphethe ntirho wa university i ku va hi kuma ndlela ya ku fikelela ku pfuna ngopfungopfu loko swi ta ka ku pfuna machudeni so xin'wana xa nkoka lexi university yi talaka ku xi endla loko yi va na mitirho yo fana na leyi i ku va va vona ku va fikelela vanhu lava nga na swikoti va nga kotaka ku ta va ta pfuna ngopfungopfu hi timhaka ta hala ka macheleni hala swin'wana swi nga na nkoka ngopfu leswi university swi langutaka mara xin'wana lexi xi nga na nkoka ngopfu loko hi languta hi tshamelo ra tipolitiki la Afrika-Dzonga lava va nga kona sweswi va nga hanyangiku malembe ndzhaku i ku va va nga rivali laha hi humaka kona ku ri sweswi va twa ingaku vo tiphina sweswi va ta byi rhelela hi ku swi veka kahle Buthphethe but i ku va hi tlhela hi va tsundzuxa loko hi endla ntirho wo fana lowu ku na lava va nga lwa ku na lava va nga va yimela ku hi kota ku fika laha hi nga kona ka siku ra namuntlha so hi swin'wana swi nga na nkoka ngopfu so mitirho yo fana leyiwani yi ngheneliwa ku na migingiriko yo tala ngopfu na endzhaku ka yona nakona ku na timhaka ku na siku ra golf leri nga ta va ri kona ku nga va ku ri na ndlela yin'wana na yona loko hi suka ka rona siku leri yi nga ta va yi kha yi nghenisa mali enkwameni wa university so a hi timhaka ngopfu ta ku va vanhu va ta vulavula i timhaka ta ku hi ta dyondzisana sweswiya va swi vulaka Vatsonga va ku ra khale ri tiya hi lerintshwa ri tiya hi ra khale so hikuva hi khomisana hi ndlela yaleyo Buthphethe na va ku va hi hetisela dokotela ku nga ku ri na vanhu sweswi va nga hi yingisela va kwala mankweng va kwala kusuhi na university xivutiso ku ta va ku loko vo va va ri na ku tsakela ku ta ku nghena vanhu va njhani laha ka ntirho wa muxaka lowu lava nga rhambiwa kumbe munhu un'wana na un'wana loko va ri kwala loko u ti kombisa ku i na ku tsakela a nga nghena Buthphethe i xisiyamani leswi i pfulela vutshika hi le ka N1 la leswi vula ku un'wana na un'wana loyi a nga na kambe ku ta fika laha holo yi tala se mi kuma ku a va ha mi pfumeleli ku va mi nghena mara munhu un'wana na un'wana Buthphethe wa pfumeleriwa ku a ta va na xiave eka ntirho wo fana na lowuwani wu na nkoka ngopfu Buthphethe ku matimu ya hi byela kahle ntirho lowu nkulukumba lowu a nga wu endla a ni lava ku ta kwala ni byeli yana ni mahlweni hiku ha swi vona ku bloko leyi ni nga dyondza ka yona mina la R block a ni tivi yi ri na vito hikokwalaho ka yini yi nga vi na vito hi leyi holo mara ku na leyiwani yi na vito ma swi tiva musiku loko mi nga tirhisi tsiro holo mi ta va mi kha mi tirhisa R40 hi ku R40 nayo yi ya xiyimo kambe a yi na vito mara ku na tirho holo hikokwalaho ka yini Buthphethe tirho holo yi na matimu ya kahle swinene loko hi ta va hi pendla matsala na ku va hi languta ingaku holo leyi Buthphethe hi laha u nkguputse tirho a nga hlongoriwa a ri muchudeni a karhi a endla mbulavulo wo karhi lowu a wu nga fambelani na leswi varhangeri va university hi nkarhi lowu a va ri kona va ri a ku ri na ntirho wa ku mbarisa swa ti-graduation I think in the early 70s kwalaha ma 1972 loko ni swi tsundzuka kahle loko a ta vulavula hi timhaka ta ku lwisana na timhaka ta bantu education na timhaka ta ku tirhisiwa ka ririmi ra xibhunu so a swi nga tolovelekangi ku va na munhu loyi a nga yimaku a vulavula leswi varhangeri va nkarhi loyi a va nga swi lavi se nkulukumba loyi lexi nga xi tsakisaka ngopfu hi yena i ku u yi a yima
a ya vulavula a lwisana ngopfu na swona leswa Bantu education at the same time a ya vulavula na timhaka ta ku lwisana na xibulu se loko va swi vula kahle va ri loko a heta ku vulavula ka yena hi la a nga susiwa a university loko a suka university malembe mambirhi u vuya a hundza emhlabeni loko va swi vula va ri u hundza a ri misaveni a ri Botswana ku lova ka yena a swi tsakisangi hi ku a twa ingaku u amukela parcel kasi a ku ri ku famba ka yena so loko hi vulavula hi Nkhumbutse Tirholo yi na matimu makulu ngopfu a university hi leswi loko lava a va ri kona hi minkarhi ya loko va dyondza loko va vona Tirholo va vona yena hi ku mbulavulo lowu a nga wu endla hi malembe ya leya ni nga mu byela hi wona a wu endleriwa kona hi leswa i hlongoriwe a university leyi leswa swi vula ku a ku kavanyetiwa vumundzuku bya yena kambe a nga tshikiwa a landzeleriwa va famba va n'wi landza hi leswi vumundzuku bya wena na vutomi bya wena swi hela kwala hi ku u ve loko swi endlekise sweswo u ve a tsutsuma hi ku a va swi tiva ku a ku ri na lava a va ri ku n'wi laveni se hi swin'wana swa leswi so hi vona nkoka wa yona holo leyi nga ka yona that's why Buthphethe ni swi vona sweswi loko hi leswi loko u vulavula hi University of Limpopo a wu nge vulavuli hi University of Limpopo u nga vulavuli hi Nkhumbutse Tirholo nkarhi wun'wana loko u applya ku tirhisa holo ya university va ku nyika va New Cinema Hall kumbe R40 sweswi mi nga swi vuli u twa ingaku a swi helelanga kambe loko vo ntirho hinkwawo ya Tirholo a wu ni swi tshamisekile xivutiso lexi a ni tivi mi le ka xiyimo xa ka xo xihlamula loko mi nga ri ka xiyimo xa kahle dokodela hi ta vhegimeta kwala okay Buthphethe yena vuxaka bya yena na JJ a ni kumangi kahle ku vuxaka bya kona i yini mara nkulukumba loyi a mi nga vulavula hi yena sweswiwani I think lexi mina ni nga xi vulaka i timhaka ta ku vulavula ka vona hi ku va hlanganisa ngopfungopfu hi nge se nghena ka timhaka ta vuxaka hi ku a va nga swi koti ku va tumbeta leswi va titwisaka swona mavulavulelo ma vona a va na mhaka ku ri loyi a nga swi yingisela swi ya fika njhani ntsena ntiyiso hi ku ya hi vona va wu vurile dokotela nkhensa ngopfu nkarhi wa n'wina ni tshemba ku loko mi kha mi famba laha mi kha mi ni lavela van'wani lava va nga kona lava kumbexani va nga dyondza kwala loko ku va koho kwala kusuhi va tshunela va ta bula na mina hi ndlela yaleyo ni ta lava na lava nga le moyeni na vo machudeni ma university va ni pfuna ku va ni byela ku vo va tsundzuka yini hi vutomi bya vona ka malembe ya lama 65 ni tshemba ku n'wana na n'wana na malembe ya yena ya mune na mina na malembe mamune mala mina Buthphethe a ni na 22 ka malembe lama hi tlangela ku wona ni ri student na ku va ni kha ni tirha la Buthphethe se swi na nkoka swinene ku va hi tlangela siku yi khomeli kwalani ni nge pfumeli mi famba mi nga vulangi leswi a hi sungula ni ya twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we kwala ka Munghana Lonene FM Kombandlela ntirhi nongo ko hlawuleka lowu tisela ku vona twi kusuka la Tirholo University ya Limpopo hi vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa kwala ka Munghana Lonene FM a hi tweni mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta yimisekweni nhleka mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi khalangani khensile swinene ku sayeriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani President Cyril Ramaphosa u sayinile na wumbisi wa bela Commissioner wa hofisi ya swibalo a hlamusela Pravin Gordhan tanihi murhangeri wa nkhinkhi vandla ra PAC ri vula leswaku tiko ri lahlekeriwe swinene mahungu xitalo hi awara yan'we lebele ku rila xinari eka XMA 19 lava i va yimela ku langwa eka xiyenge xa Most Popular Song of the Year Mr. Post Marimba B Shamakhombo featuring DJ Slika Chigodi C Gondi Boy featuring Shamakhombo swa tsakisa D Mlantswa wa Ndzumba Maseve wa Thawula E DJ Mumba wa Marhungani F Shongi Hulu G DJ Ngudla and Salani the producer featuring Sign Free and Shamakhombo Shigaza Monday H Prince
Rangani featuring Benny Maingani and Dr. Josh Rimani. My ginger cake. Ay, Zanele Mashabane, Jerusalem, kuna makholwa. J, Lura B, Alukuyini. Kuvota eka xiyenge lexi rhumela rito risimu ku nga RISIMU. Naleteriwa nqambi leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS i 150 ya mahala a yi tirhi. Ku vota swa pfala hi ti 2 November 2024 hi awara ya nhungu ni madyambu. Vota ko talatala. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards ku ri lexinari #X790. Vakela website ya www.munghanalonenefm.co.za ku kuma swiletelo na swipimelo. Masagwadi ya tirheriwa hi Vegas Municipality. Mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa Vulavula. Phambilambirhi lexi ya mahlweni ka nongonoko Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela 24 minutes ntsena kupela wona ya 12 hi ku haxela thwi kusuka a Tiro Hall hi le ka masipala wa Polokwane eka heta thwi kusuka a University ya Limpopo hi Ravuntlhanu leri kona nga yingisela u ri kona un'wana kha byela hungu rin'wana ri le Giyani ta byela rona loko hi nga siya amahungu ya misava ku endleka yini le Giyani namuntlha veri ku na ntirho wo hlawuleka na wu vangele ku endleni le Giyani le kama hi manetsa na dokodela Thembeka Makamu ebola na vona hi twa ku bona malembe ya vona ya 22 la university ya njhani a hi sunguleni loko mi pasa grade mi pasa grade 12 mi pasa matric mi tirhisa report 550 ka report 550 iya swi nga ku ya fina ma grade 12 ma hetelela kusika kona swa famba asa swi fambe ka swi yo chicha ngam nga grade 12 ku America standard 10 grade 12 America no va hetelela va grade 12 loko ni nga hevi grade 12 hiyo ya ri ku swona ya kumbe ku sungula ya hayi ku hetelela a hi sunguse mi tela university hi lembe ri hi lembe ra 2002 loko ni 2002 ri student ro sungula mi ri fresh ra mampela buthela ni nyikeni vutomi byinyana bya n'wina loko ma ri la university a byi ri njhani loko mi kha mi fika a mi suka kwe kaya a ni suka ka mitititi a Alten oh ka va Ellis anita ro sungula a university na ku ta u famba distance yo leha u ri wexe u khomi xitakanyana xa mali ya u fane u ta register hi yona swi nga olovi hi ku hi toloveli ku va hi hlayisiwa emakaya se loko u fika laha u fane se u ti langutela kahle u ri wena hi wexe u swi vona ku leyi se yo lava mina so ku va u kota ku tshamisa vutomi byebyo na vutomi lebyi u sukaka byona ka a swi nga olovi ngopfu mara hi ku cinca vuphepha lexi mi nga xi langutaka mo ku ntlhontlho a ku ri ntlhontlho wukulu loko ni fika la ro sungula mina ni ta mi byela wa mehe ntlhontlho wo sungula loko ni ya xikolweni a u ve wa ku a ni nga sweki kaya va sesiya ku ri va sweka se loko se ni fanele ni ya sweka futhi me swi ni kume a xikolweni swi antswile hi ku a hi dya kwele ya ku ri na dining hall ku nga swekiwi mara rona ya sungula ku tirha hi laha swi hlupha kona hi ku a ko ti hlanganiseriwa mati na nyama ku dyiwa se na sweswi ni nga tshama laha ni dyi nyama ya huku hi mhaka ya swona ntsena munyu wu ri kona a ku ri xilo xa nkoka ngopfu kumbe xin'wana buphete ni nga vulavula timhaka ta ku ri machudeni yo tala hi nga va hi famba aka ndlela ya n'wina hi ku sweswi u fane u sungula ku sweka a wu se tshama u sweka na ku loko va ku vuswa byi vupfile a wu swi tivi hi yini se u fane u sungula sweswiwani swilo sweswo hinkwaswo ka swona hi swin'wana swa mintlhontlho leyi nga va kona sweswiwani buphete va fane va ku rhumela mali a wu se tshama u ti xavela swakudya kumbe u ti xavela swilo swo karhi a wu swi tivi ku mali endlisa ku yini u nga se tsipa mali u tlhela mapfula mali a ya ha ri kona a wu swi tivi ku ndleni hi yona hi yin'wana mintlhontlho leyi ri kona ntlhontlho wun'wana lowu wu tsakisaka swinene timhaka ta ku va hi huma a hatla ni mi yexe na lexi ngwetse high school
se hi hlangana na tindzimi tin'wana se ku fanele ku vulavuriwa Eish. vutheta se swa vava hi mhaka ku se mi fanele mi nghena ka xilungu ene xilungu xa grade 12 xihluphanyana vutheta se hi dambadambile kwala hi nga dambadamba se yin'wana ya mintlhontlho leyi a yi ri kona Okay. na ku na madyondzelo ya swilo u ya nghena aka lecture hall u fika u tshama u yingisela munhu loyi u nga n'wi twiki no n'wi twa a ku heteleleni ka siku wo khongela ku leswi u swi hlayaka hi Swi vulavurisana na leswi va nga ta ku- se yin'wana ya mintlhontlho leyi a yi ri kona vutheta na ku a mi suka nkhavini a ni principal a va pfa va se Eh, mi se la- ta va ngo wa tilayitela wun'wana lowu hi nga wu voni ku ri ntlhontlho i timhaka ta ntshunxeko lowu tanihi machudeni hi va ku na wona kusuka ka vatswari leswi vatswari va swi tiva ku loko 6 o'clock yi ba u fanele u va u ri kaya se sweswiwani 6 o'clock hambi yo ba u ri ka mamutintani a ku na munhu la nga ta ku fonela ku ya kaya se hi swin'wana leswi endla ku loko hi nga swi languti kahle u tikuma u ve na freedom liya ya ku a wa ha ri na mhaka na titlasi ani hambi u nga attend va na mhaka na wena dokotela a mi swi tolovelangi swo vulavula swi tolovele hi hina hi vulavula tiawara timbirhi 30 hinkwato second file. ma ni mi chucha a ni mi chucheli ku mi fambela makumu ni mi chuchela ku mi famba loko yi fika le ka kwalaya ka va 10 timinete ku nga si ba awara ya mbirhi mi ta vuya hi ta pfala nongonoko ni khenseli swinene dokotela mahala nihleni vuya mi ta pfala nongonoko hi kambe hi 10 ku nga si ba awara ya mbirhi inkombo inkomo dokotela I can't hi sweswo mi yingisela mungena lona fm lava hi bula na vona i dokotela Thembeka Makamu va suka va suka la university ya Limpopo tanihi i van'wani va lava va leteri kusuka ka ndzawulo liya ya timhaka ta tindzimi na timhaka timhaka leti ti fambelanaka na ku va hi langute ntirho lowu wa siku ra namuntlha mingiseri wa Munghana Lonene FM komba ndlela ni byeriwa ku hi lava ku bula na va ndyangu va hi vo hi lava ku va hi bula na vona siku ra namuntlha lava nkulukumba Nkgopotse Tiro se hi lava ku bula na vona hi twa ku siku leri ra namuntlha leri ri famba a ka ha ri vona okay a ra ha fambi na vona swi vuye swi cinca kambe ke ni ta twa ku va ri yini vona hi ndlela yoyoleyo and loko ni va langutini na swi vona ku Xitsonga xi ta huma laha hi ta va hi kha hi bula Xitsonga kahle xa hlawulekisi wo sungula hi ndlela yoyoleyo hi va hi nga ta va hi kha hi bula na vona eka nhlekani lowu mingiseri wa Munghana Lonene FM ka nongonoko wa hina Afrika wa vulavula lava i nhloko ya xikolo kusuka exikolweni xa Nkgopotse Tiro Comprehensive School va ta a Zeerust se va ta va hi pfuna ku hi kota ku twisisa Zeerust hi le Bokoni Bophirima loko ni nga hoxisi hi mane va amukela teacher Nkgonoti Ntate, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Thank you very much and much appreciated. I understand you're the principal of Nkgopotse Tiro Comprehensive School. Let's start there. You are the principal of a big name. How do you feel about that? Absolutely. I always tell people that one of the key principles is to live up to his legacy, the memory that we must restore as a school, and to ensure that each and every learner in our school is aware of why our school is named after this hero. Being a teacher, being an activist, within the radius about 50 kilometers where he was born. And therefore, to me, it's an honor actually that the Department of Education Northwest has decided that I might be the principal of that school. Let's zoom in there. You're saying 50 kilometers radius. Tell us more. The school, where is the school exactly, and how, as you have already told us about the distance, and where was Nkgopotse born? Nkgopotse was born in a village called Dinokana. Okay. Dinokana is about 50 kilos from where our school is. Okay. When they envisaged the establishment of the school, it was a military base. Okay. And immediately after the demilitarization of everything in the country, that military base was turned into a school where we only get learners from the farms. Now, when I'm saying the farms, simply because it's a project of the Office of the Premier. We only accommodate learners within the Nakamudiri Mulema district of the Northwest Province for learners who are at their lowest in terms of socio-economic status. Yes. Hence, you realize that the name Nkgopotse Tiro comes into picture
that indeed education must be open to all these kind of learners who were the most vulnerable. And therefore, it requires that everybody, like our school motto, you will never walk alone. Everybody must be there to work with these learners to ensure that indeed they are able to go forward. What brought about the motto? You will never walk alone. It reminds me of Liverpool. You would not say Manyapelo most probably. Yes. As at the time of the establishment of the school, when I was deployed there as the principal, one of the key aspects was to find a theme, if not a motto of an institution that speaks directly to the learners from the farms. And we said, look, if we get each and every department of the government to be the learners, Yes. each and every business sector to be there with the learners, we will never walk alone. That's how the concept was envisaged, how it got into being and be able to be practiced. Because out of that, we are having a number of people who are coming into the institution to make sure that they play a particular role. You'd recall, most probably, the 2010 spectacle. Yeah. The aerial view of Hosa 2010. That was performed by our learners after winning the performance art pillar in the country. Yes. And therefore, through Manyapi, through the late, that guy who was dealing with the choreography, we were able to make it. And that's how we had to ensure that indeed we are not walking alone through all these other sectors that are coming forth. Nice story. Yeah. And how do you, maybe let's start here. How big is the school and how do you cascade all these values that you took from the leader himself to the very same learners in terms of seeing to it that all the values that you are aspiring to achieve are cascaded properly to the learners? We are located far from the maiden crowd, far from everybody, because this is a former military base. Yes. So it is more hostel based. Learners are placed in the hostel. Oh, okay. Only a few within a radius of 15 kilometers are able to travel daily to school. And this has been done by the Department of Education Northwest by providing scholar transport for all those learners. Okay. Most importantly is how are we doing what you are indicating. Look, every year in February, which is Black History Month, we teach our learners about Onkgopotshe Tiro. We teach learners about our black heroes. We have even started a campaign now of ensuring that people are able to donate a book, The Parcel of Death, by Haungalele Tiro, where like last year we had to collect about 100 books that were being given to the learners and those guests who were able to come into our school. Now in February, the period between February and June, we also have our memorial lecture. Oh. The former premier of the Northwest had to address that lecture. Prominent politicians are able to come there, scholars and so forth, such that when you deal with learners to know who Onkgopotshe Tiro is, you are able to talk about the values, respect, all these values that are there. You enter our school hall, we have put up each and every value that learners must be able to understand why they are there. Look, the Department of Education, learners don't pay any cent. We have social development that is providing them with uniform, school uniform. We have catering in our school. You have to come to school and learn. Yeah. That's the main thing about you. You come into the school and we are offering a diverse curriculum. The recapitalization of the technical centers in the country that is meant to produce artisans at school level. Yes. That's where we are. Okay. Where you will then be able to know that previously you'd have technical classes starting from grade 10, 11, 12. We have now extended it to grade 8, 9. Okay. Such that by the time they leave grade 12, we are having polished learners who are able to even join the industry. Our partnerships with different departments, including education and mining sector. We have PPC Slurry there, which is able to take our learners in for in-service training that they know what is needed. And therefore, it enforces what we call the values that we would want to have through the teaching of Onkgopotshe Tiro in terms of how he projected an African child to be like. Yeah. I'm going to a commercial break, but before I get there, let's conclude our conversation. Sure. You've been invited by the university to be part of the 65th year anniversary, and also to be part of the 10th
It's a milestone, isn't it? It is. And how do you feel as the school and as the prince? Look, it's an honor. We only missed the first memorial lecture here by Ruel Koza. All the other 9 lectures we have been here. In fact, this will be the 10th in another way. So Yeah. all 8 you've All been 8 here, have and been if, there. yeah, even But this now. is the interesting part. We are at the 12th memorial lecture as a school. Oh, so you are ahead of We the are ahead. university We by are ahead of- 2 years. By 2 years. Yeah. And therefore, it says to us, look, the partnership that has always been there, we have invited the university always to our lectures also, so that they also learn from a school level, basic department of education. How are these learners coping? But amongst other things that we want to foster is how do we get our learners also into the university? I Because see. whatever they are doing, they must also be able to come to the university. Motlhompe, thank you very much for your Khuleka time. Ntate, Really Ntate. appreciate. Okay. Much So appreciated. okay, so means I'm gonna learn family nhloko ya xikolo xa Nkgopotse Tiro Comprehensive School lexi kumekaka alaya a Zeerust kwalomu ya ka 50 kilomitara kusuka la ku nga tswariwa nhenha leyi bulaka hi yona nhlekani lowu. Kambe sweswi ni pfumeleli mingisero wa me ni teka nkarhi lowu sungula ni hundza hi la hi ta kota ku va yisa mahlweni mina na wena ka nomboro ya leya ntolovelo na ku va hi twa n'we mi nga machudeni va university leyi n'we mi nga dyondza ka university leyi ka timinete leti ni nga sala na tona la a ni ta tsaka ku twa n'we ku hi nga siya mahungu ya misava ni twa ku mi ri yini hi mhaka leyi ka 0860002543 n'we mi nga dyondza la mchangani loko a mi n'wi vutisa a nghena mi n'wi vutisa ku i na degree yihi yo suka university kambe sweswi a hi hundzeni la ku rindza ku herile i big red weekend hi masiku manharhu ntsena Shoprite yi ku tisela ku hunguteriwa ku fikela eka 50% eka mbukuto yo fana na 1 kg ya Ultramel custard hi 22 rand ntsena, 2 liter ya Oras concentrate hi 36 rand, ti 500 gram timbirhi ta xitina xa xisibi xo hlantswa xa ka Sunlight hi 35 rand ntsena, stewing beef hi 79 rand hi kilo, na mini oven ya ka Essentials hi 799 rand ntsena. Yi kumeka ku fikela hi ti 15 ta September. I big red weekend tsana eka Shoprite. antswisa swilo. GIS Linked National Address Database ya hina leyintshwa yi pfuna ku hlanganisa na wena ku antswa ku tlula enkarhini lowu hundzeke. Yi ku kota ku veka tihlo eka makaya lama nga na layisense na lama nga hava etikweni hinkwaro. Hi nga tiyisisa leswaku hi tihlanganisa na n'wina hi nkarhi. Switsundzuxo swa hina swo hakela i xitirhisiwa xa nkoka lexi pfunaka ku tshama u karhi u landzelela milawu na ku papalata ndziho kutani u kota ku teka magoza lama faneleke. Vuhlanganisi bya nkoka bya xielektroniki byi hi pfuna ku hlengeleta tihakelo hi ku olova leswaku hi ta antswisa xileriso xa SABC hi ku landza section 27 ya nawu wa vuhaxi. TV licenses, hakela ya wena, endla ku hambana. Munghana Lonene FM Makombandlela Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu. Ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM Makombandlela hila hi ku tisela nongonoko wo hlawuleka kusuka haleni a university yima ku tsongo ni ku byela ku loko ni bulana nhloko ya xikolo Khonoti kusuka a Nkgopotse Tiro Comprehensive School ba vulavula hi timhaka to tala leti ti khumbaka xikolo xa vona. Vangeli xikolo lexi a ku ri ndhawu leyi a ku tshama masocha se loko tshama masocha xi le kulenyana na miganga. Se xikolo lexi loko ba xi sunguriwa va university kumbe va ndhawu ya dyondzo a vukoni vuphirima a nga ka mudiri municipality va hetele va vona ku swi na nkoka ku hi tirhisa ndhawu leyi tanihi xikolo ivi ku hamba ku dyondzisiwa na ti-artisan hi ndlela yeleyo ku ya amahlweni. Se a hi buleni na vona hi kota ku twa ku va ri yini va university ku na nkulukumba Kgomo ya Tswala mbulavuleri nkulu wa university la hi vo hi lava ku twa ku ntirho wa muxaka lowu wu vula yini eka vona ngopfungopfu loko hi languta ka timinete leta nhungu. Ni ta vuya ni mi byela leswi nhloko ya xikolo va vula swoho loko hi khamu ka hi vulavula hi yona hi ndlela yoleyo hi ku yisa amahlweni ka nongonoko Africa wa vulavula. Hi muhaxi wa ndhuma leyi lavawani va suka kwala ka timhaka ta university hi ndlela yeleyo i nkulukumba Victor Kgomo ya Swana hi bula ko tala na vona
loko ni vulavula na voro hetsela a hi ri ka ntirho wun'wani a yi ka yin'wana ya tihodela a ni ri na ku pfumela ku va nga vulavula Xitsonga mara va ke ni nge yi ka Xitsonga no lava ku va vutisa xivutiso xin'we ntsena, one question for him ku va kota ku hi byela ku siku leri na ntirho lowu wu vula ka yini. Mr. Khomi Yaswana, good afternoon and welcome to Mngana Lonene FM. Kalanga aye nzalama ya rixaka makombandlela. That's all I know. Yes, but yes. at least I know that. And we appreciate that. Right. You brought us here, and we really appreciate it. Right. And I think you're having a good day and a good time here. But let's get it from you as the university. Yeah. What does this day mean to you? I'm seeing two numbers here. I'm seeing 10. I'm seeing 65. Yeah. Can you enlighten us with that? So the 10 is for the number of years that we have been dedicating a lecture, a memorial lecture by eminent personalities to the memory of Nkgopotse Tiro, who is the former SRC president. In 1972, he made a very memorable speech which got him expelled from the university. It was a progressive speech, but he got expelled, and in 1974, which is exactly 50 years ago, Yes. he was in exile in Botswana, and he was killed by the apartheid regime with a parcel bomb. And today also is 65 years since the university was established in 1959. So we are having a celebration, but because the 65 years coincide with the 10 years of the memorial lecture, that's why you are seeing the two numbers. And what do these celebrations mean to the university, its present time and the future? Every time, Kalanga, if you don't talk about your family, if you don't talk about the Matebulas that came before you, you will end up thinking whatever you do is because of your cleverness, your wisdom, and you'll be mistaken. So to know your roots, you must remind yourself every time of where you come from, especially if you keep on going for 65 years. So it's an important day to celebrate milestones. This university has 24,000 students this time, and it's not ordinary qualifications. They are recognized, they are accredited with the right kind of professional bodies. So the reason we celebrate is to remind ourselves where we come from. But because the freedom, as we say, was not free, we have to remind everybody that there are people who died for this freedom, and they were students. That's why the very hall you are broadcasting in, Kalanga, is called Nkgopotse Tiro Hall. Yes. Because he spoke at a graduation in 1972 and said, why is it that in this graduation there are no parents of ours? He was very small at the time, he got expelled, and now the hall has been named after him. There are student residences on campus called Nkgopotse Tiro. There's a street called Nkgopotse Tiro, and there's a memorial lecture being called Nkgopotse Tiro. There we make sure his memory and legacy live forever. I see. Motlhompe, ke lebohile Menagane, thank you very much for Thank you very much, But then Kalanga, my and- last question would be, why do we have events on different days Yes. and not one day? Because it's very difficult to sum up the story. 65 years in one day is going to be very difficult. So on Monday we had former student leaders. On Tuesday we had community engagement. On Wednesday we had former Governor Tito Mboweni delivering the Archbishop Makgoba lecture. They are both our alumni. Yesterday we had Advocate Mujang will be talking about the state of South Africa through the lens of black consciousness. Today we have Professor Bani Pityana, one of the founders of South African Students Organization, with Steve Biko. I see. So, but then tomorrow we have a book festival, and on Sunday at Euphoria we have a golf club. It's very difficult to pack all those things into one day. Something for everybody, Exactly. even for you, Kalang. I'm here. Iko sa tsoming sa Mngana Lonene FM ba ka ba vulavula university in ndlela yeleyo ba ka ba vulavula hi timhaka ta ntirho lowu nga koho eka nhlekani lowu ngopfungopfu lowu ka wu langutiwe ka timhaka leti ti vulavulaka na university very loko xiyimo xi te tani nkulukumba Victor Khomi Yaswana va vulavula ku university va vulavula hi timhaka ta ku mintirho leyi nge le ku endlekeni la xo sungula yi nge koteki ku yi nga ndliwa hi siku rin'we va tshembiseka ku va endla mintirho leyi ku za ku ya fika laha ku hambana ku masiku ntirho lowu nga sungula kusukisela kwele ka ra Musumbunuku ku fika hi Sonta lowu se ntirho wukulu lowu nge le ku endlekeni mingisa Mngana Lonene FM va tlhela va kombisa hi ndlela leyi va xiximaka kona Nkgopotse Tiro loyi a nga vulavula la swin'wana swa leswi a fela so hi leswi se n'we mi tiphinaka hi swo hambileswi van'wana mi nyengaka vatswari van'we loko mi ta ka ntirho wo tombala magawini kambe a lwela na sweswo swa ku hikokwalaho ka yini loko hina hi kha hi mbala magawini vatswari va hina va nga pfumeleriwi ku va saka ivi a hetelela hlongoriwa khale a ku nga vulavuriwi n'wino
leswa timfanelo leta n'we ta ku mi ta pfa mi vulavula a swi nga ri kona khale n'wamu swi twa loko va mi byela a mi nga vulavuli hi swona se swi fike kwala ka xiyimo xolexo xa ku vulavuriwa hi swowu ivi va n'wi hlongola loko va n'wi hlongola matimu ya vula sweswo ku u hetelela a ya vuchavela wawa a Botswana loko a ri vuchavela wawa a Botswana va n'wi rhumela phasela va ku hayi hi malamo ma phasela ya n'wehe ivi kasi i bomo ivi yi hetelela yi teka vutomi bya yena hi ndlela yaleyo se kambe sweswo hinkwaswo hi leswi swi endlaka ku yunivhesiti yi vona swi ri na nkoka hina hi nga dyondza laha swi tiva ku ku na miako leyi nga thyiwa vito ra yena kwala na aholweni ya leyi hi haxaka yona yi thyiwe vito ra yena ku na xitarata lexi nga thyiwa vito ra yena hi ndlela yaleyo kasi ke kusuka kwalano handle ka sweswo leswi swin'wana swi endliwaku handle ka yunivhesiti mi ta swi tsundzuka ku na xikolo a Bokoni Bophirima Northwest lexi na xo xi nga thyiwa vito ra yena nena leyi swi tlhela ku swi tisa swivutiso na le ka wehe kwalaho nga kona ku we kwalaho nga koho u le ku endleni yini lexi xi nga ta endlaku na loko wo tshika u nga ha vi kona hi ta kota ku sala ha swi tsundzuka ku hayi kho phela ku tshambe ku va na swimanimani wo kuma ku he domini kwalano ku loko se hi nkarhi wa wena va ku okay ma n'wi tsundzuka swimanimani heluya wo pfulela a ni vuli swa pfulela mati ni vona ku lowo nghenela vanhu va tlela lowo pfulela kumbe lowo yiva se swin'wana swin'wana hi nga va hi kha hi ri ku swi endleni tanihi vaaki kumbe tanihi vanhu ku va hi endla matimu hi hexe hi ndlela yaleyo i mhaka leyi nge le ku endlekeni mingisero Munghana Lonene FM ni ri nongonoko wo hlawuleka lowu nge le ku tiseleni wona twi kusuka University ya Limpopo a Chef Luop eMankweng eka masipala wa Polokwane hi laha hi nga kona eka nhlekani lowu hi ta ku va hi ri swin'we laha ku fika kweli ka awara ya 2 hi ku tisela nongonoko wa Afrika wa vulavula hi ri kona la se ni ri ndhawu ku rhamba n'we va mi nga tshama mi dyondza kona va Emmanuel Mpongwa va na Professor HW Intsangwisi va dyondze kwana ntiyiso na n'we van'wana mi nga dyondza kona mi nga ni byela le ka TikTok mi nga ya mi ya lava khalanga Pat Mathebula kona mi ni byela handle ka sweswo mi ta hi bela riqingho hi ri teka ka 0860002543 kambe sweswo hinkwaswo mingisero ma heta swi endla loko hi vuya mahungweni ya misava ya awara ya 1 hi ku sweswi i nkarhi wa ku hi twa mahungu walawo na Mani Nkosinath Chauke nhleka I khensa swinene Mchangana swinene I khensa swinene mingisero me hi kutela nongonoko lowu twi kusuka la a u khoputse tiro university la ku bulanyana ka ntsongo na n'we mi nga dyondza kona a ni kha ni tsundzuka ku vakon'wana a ni vakon'wana a hi vulavuli ngopfu na vona hi mhaka hi vona hi ku hi nga ta poxa kambe la ku bula na vakon'wana la ni twa ku vakon'wana na vohi va khale ka mchudeni lowu wa la a University of Limpopo ni vulavula hi Statistician General Risenga Maluleke un'wana wa lava nga dyondza kwala na Lethabo Mukansi u ntsale ka TikTok a ku ni dyondze kwala ni kume B.Ed SPF i Bachelor of Education Senior Phase and Further Education and Training B.Ed SPF i un'wana wa lava nga kona un'wana nga kona i mani a nga nghena la ni khesili Edwin Baloyi ya nga ni tsundzuxa ku Risenga Maluleke Statistician General u dyondze kwala sweswi ku na jaha rin'wana la ri nga mbala mambalelo lama ma vantshwa very yini kambe mambalelo ma vantshwa very tiskri kumbe tiscrew swona leswi a hi amukeleni loyi hi twa ku hi mani ene lexi ni tsakisaka university wo languta munhu n'wi vona ri jaji loko ku twa ku hayikho ni le ku ndleni ka PhD kumbe ni le ku ndleni ka masters kumbe ni ndla yini hi leri jaha leri ni vulavulaka hi rona mina na pfumeleriwa ku n'wi vitana jaha loko ri ku wa vilela i ta ni byela xewetini boti ku njhani mpfukile njhani epfoke ya wa twa byela vayingiseri lava va ku vonaka ka Munghana Lonene lava ku twaka ka Munghana Lonene FM na lava ku vonaka ka TikTok ku hi wena mani na ko la university u endla yini vito hi mina Ntshavelo ka Xivindi ndzi ta ndzi huma ke Malamula le ka Ngezimani lanwani University ya Limpopo ni endla translation Bachelor of Arts in Translation and Linguistics. Oh, okay. I lembe ra vungani leri ka wena? I lembe ro hetelela. I ncini xi nga ndla ku lava ku ndla degree leyi? Ni hlohloteriwile ngopfu hi mhani wa mina. Kambe sweswiwani va hundze emisaveni. A va nga vulavuli a va tirhisa leswa ti-sign language. Se andzhaka sweswo ndi endla yini na ni hlohloteleka ku ri hikokwalaho ka yini ni nga endli leswi mhani wa mina va swi endla ku ni ta kota ku
kota ku endla twanano na vanhu lava vo leswi endla vula in the sign language swi i nga swi kota ku vulavula khi ndla swikoweto sweswo sweswi vulavulaka swona i khi komba ku sweswi ni ri sweswo swa kutani okay a hi mahlweni i te i wa ka xivindi ndzi wa ka xivindi va ka xivindi va ka mani va ka xivindi i Chauke Chauke okay se ni byeli hi ku langutela ka wena u tsakela ku loko se u humile la u ta ku tsa hi timhaka ta ntirho lowu ku ka u vula yini kambe hi nga se ta kwalano loko se u graduateile u tsakela ku tirha kwihi u tirha yini leswi ni tsakelaka ku tirha xona ni nga tsakela ku tirha kwalawani ka yunivhesiti ya hina ni va wa valeteri va ririmi ra Xitsonga ri ta endla ku ririmi ra hina ri ndlandlamuka swin'wanyana ndzi nga tsakela ku tirha kumbe a hubyeni leswi hi xilungu ku vitaniwaka a khoto kumbe khorweni ni ta kota ku endla yini na ku letela kumbe xana leswa swa va ahluri loko ku endliwa yini ku ri na njhekinjhekisano ni ta kota ku va cinca ririmi kwalaya na kwalaya hi leswi ni tsakelaka swona okay no na khensa swona i mhaka ya kahle leyi se hi namuntlha le ka ntirho wa nkhumputse tiro memorial lecture handle ka sweswo ku tlhe ku tlangeriwa yunivhesiti ka malembe ya 65 ka wena hinkwaswo leswi vula yini swi vula swi ni nyika nhlohlotelo wa leswaku himpela dyondzo eka rixaka ra vantima hina vakatimeni yi kona loko yunivhesiti yi kota ku khoma malembe ya 65 yi karhi yi endla yi kha yi tirha swi kombisa leswaku himpela dyondzo yi kona eka rixaka ra hina vantima loko a swi ri swona a yi fanele nga fikanga eka malembe lamawani a yi fanele yi file khale kambe sweswiwani hi le ku voneni ka ku ri vanhu vantima va le ku humeleleni ku angarhela hi tlhela hi kota ku dyondzeka jana ka Ngezimani n'wana wa ka xivindi hi khensile swinene moya wa mana u yimahlweni wa etela hi kurhula ni tshemba ku na lava nga ko va ku vona ku wa yisa mahlweni ku navela ka vona ntiyiso swinene tiyisisani leswaku va tinyungubyisa kwalaho nga ko na we u nyungubya hi leswi nga le ku sendeni na khensa swinene inkomo a nga fambi ya ri yexe ni ku na un'wana loko ri katwa nga ri ni nge vulavule na yena khari yena khari yena ku ni ya ka yena sweswi ku hava ku ni nga n'wi hlamula swi koteki hayi hi loyi ni le ku ringeteni ku lunghisa xichinani lexi ku i nkarhi wa xipexali eka spa tsutsumela ka spa xa wena xa le kusuhi u tikumela swisipi swimbirhi swa Dettol 175 gram hi 23 rand ntsena loko u swayipa spa reward card ya wena na IQF chicken mix portions ya 4 kg hi nxavo wa le hansi wa 139 loko u swayipa spa reward card ya wena swipexali swi kona emavhengeleni lawa hlawulekeke eka spa na ti-super spa eMpumalanga na le Limpopo kusukela hi ti 9 ku fika ti 22 September 2024 loko xitoko xa ha ri kona hungu leri ri tisiweka n'wina hi ndzawulo ya vurimi na nhluvukiso wa vaaki eLimpopo MEC Nakedi Kekana wa ndzawulo ya vurimi na nhluvukiso wa vaaki eLimpopo va navela ku endla xitiviso lexi eka n'hweti leyi yo lemukisa hi vuvabyi bya swifuwo eka miganga hinkwayo ku hoxa xandla eka #EndRabiesNow hi ku tshungula timbyana na swimanga swa n'wina vatirhela mfumo va ndzawulo lava tshungulaka swifuwo va le ku rhendzelekeni na xifundzankulu hinkwaxo eka pfhumba ro tshungula na ku lwisana ni vuvabyi bya swifuwo a hi tirhisaneni ku kuma vuxokoxoko bela riqingho eka Dr Mashau eka 0794201 va ri xana wa vilela leswaku ndzindzakhombo wo lahla wa durha naswona u na swirho swa ndyangu leswi u lavaka ku swi tsarisa ndzindzakhombo wo lahla ku nga RFA funeral cover i nhlamulo ya wena u nga tsarisa ndyangu wa wena hi 10,000 rand kusukela ka 35 rand ntsena hi n'hweti SMS rito RFA eka nomboro 43366 ku tsarisa i RFA eka nomboro 43366 RFA funeral cover i ndzindzakhombo wa wena na ndyangu wa wena RFA funeral cover xiyenge lexi nga le nawini xo phakela vukorhokeri bya swa timali Munghana Lonene FM makombandlela mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula ila hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM makombandlela a hi ku twimingiseri wa me u angula u ku yini ka nhlekani lowu sweswi ni ya ka un'wana mingiseri loyi na yena ni lava ku va ni twa ku u ri yini loko xiyimo xi te tani loko hi kha hi languta ka timhaka ta ntirho lowu hi nga eka wona kusuka haleni a yunivhesiti ya Limpopo ya ku tlangela 65 wa malembe hi hala tlhelo ka ku tirhiwa ntirho wa xitsundzuxo lexi ku langutiwaka xona hi tlhelo
tlhelo ra ku languta ngopfungopfu eka ku tsundzuka nhenha ku nga nkguputse tiro hi laha ku hetelelaka ku va leyi manamukela un'wana hi loyi na yena mbarise sweswi ya ni nga vula swona swa ti-screw kumbe i ti-skri swona leswi i ti-skri leswo screw kasi swi huma kwihi ni byela vayingiseri ku hi wena mani na lava nga ka TikTok va ta kota ku ku vona inkomo Mahashi la a vulavula ku la i xiviko mavundla kusuka eka Sikhwinyana a ni chuhile loko ku xi a ni ku na wile la kota ku i xivindi ku fana na Chauke la okay xiviko a khensa swinene wena i la university u endla yini na mina ni endla Bachelor of Arts na we kwele ka timhaka ta vuhundzuluxi na vutoroki na ka media we ile ka media we i lava ku ntekela ntirho eku lava vo ka va nga dyondzangi hala sweswi ku fanele ku tirha hina vo dyondza a hi sunguli kwalaho i ncini xi nga ku ndla ku tsakela ku ndla media kusuka ka Sikhwinyana ni dyondza na kumbexani ku dyondziseni khombo ra kona hundze emisaveni ku ri kumba Laibon Chabalala onge timoya wewe nga hetela hi kurhula kambe we ri yini mina Mahashi a ni nga dyondzi ka Sikhwinyana a ni dyondza eJoni okay kwihi Joni Alexander Alexander ku na xikolo ne phela mina ku ni ndza la Alexander vona mikhukhu ni ka ni hala na hala ku na xikolo ni nga swi tivi okay ivi i tsakela ku va na munhu loyi a nga ta hetelela a va ka media okay ni byeli i tsakisa yini ngopfu ka media mina Mahashi ni navela ku fana na n'wina ni haxa mahungu phela mina ni pfa ni foneriwa va ku vala ku ni va baza loko ni chayisa se i navela na swona hayi ni nga swi tsakela ngopfu namuntlha hi teka ntirho lowu wa nkoka swinene eka vachudeni va yunivhesiti swi vula yini ka wena ka mina Mahashi swi vula leswaku tanihi rixaka ra vantima swa tikombisa leswaku dyondzo eka hina yi na nkoka loko a nga ri na dyondzo kumbexana na malembe lamoya a yi ta va yi nga yi fikisanga yunivhesiti swa tikombeta leswaku vanhu va na ntlhontlho va swi lava ku tikuma va dyondzekile kambe loko languta vantshwa vo tala va le ku dyondzekiseni sweswi a hi ta lavela swona kumbe i vona ongeti a mi talangi vantshwa lava va nge le ku dyondzeni hayi Mahashi vantshwa ku vulavula ka ntiyiso va le ku dyondzeni loko mo swi langutisa eka tiyunivhesiti to tala vantshwa va tele ngopfu swa tikombeta leswaku va lava ku tivona va ri kule hi vutomi bya vona va lava ku tivona va humelerile i lembe ra vungani leri u ri la i lembe ra vumbirhi Mahashi wa salela hi mangani hayi ku ina vula ku se ya khehla i salela hi malembe mangani muni ku mambirhi i tshama kwihi mi loko ni dyondzela a ni tshama MBA ni tshama Plateland wena ni tshama ni tshama a ME a Lushaka House hayi khensa swinene mjani wa ka Sikhwinyani na le Alexander swi vula ku wa swi kota ku hayi yena hi vanhu vo tinghenela kereke Mahashi xikwembu xi ku katekisana khensa swinene vutomi inkomu Mahashi inkomu sweswo miyingiselo Munghana FM un'wana wa lava va nge wa tsakela ku a nga va muhaxi na yena siku rin'wana ku fika nkulukumba un'wana la i fika khipa serious na n'wi vona ku i khipe serious wa n'wi vona na loko a fika ku ya i serious lo a nga tela ku i serious i mani hi torito ra yena ka mjani lo wa serious aye Mahashi njani pfukile minjhani pfukile o swona i teke rito ra me hinkwaro phela we loko vulavula ri virtual ku hi rito ra maphela hayi leswi a hina swo hecha leswi byala vayingiseri ku hi wena mani nako i hlangana njhani na laha hi nga kona a University of Limpopo okay Vito ni Wisdom xivongo wa ka Baloyi laha nga na malembe mo hlayanyana ri lani wa nga na munhu wa malembe nga lani nchumu mune like mune university leyi na 65 la andla ku lembe ro hetelela eka education mi hala R block R block okay mindzayi mina ku dyondza yini la ku dyondzisa Xitsonga na geography i ncini xi nga langa ku dyondzisa tidyondzo leti kumbe hi sunguleni ka ku langa ku va mudyondzisi loko munhu a kula a ri high school a rhandza ku dyondzisa a dyondza a tlhela a dyondzisa a ni swi kota ku ri loko ku ri nkarhi wa ti-free periods hi kota ku layini ku va na ti-discussion na vanhu se swi ni inspire ku na mina rin'wana ra masiku ni navela ku va yini ku va mudyondzisi
Okay. mara loko ni fika la university a ni fikanga ni endla vudyondzisi ku sungula ni fika ni endla law laha swi nga endla leswaku ni layini ni swi cinca ni tlhelela ka yini ni cincela ka vudyondzisi hikuva a ku nga ri swilo leswi a swi ri ngatini ya mina swa yina swa vuloyara mara sweswi ni twa ni ri ku fambeni kahle eka leswi ni swi endlaka se okay se swi vula ku wehe tanihi mudyondzisi loyi a tsakelaka ku va mudyondzisi i ri wisdom a lava ku dyondzisa Xitsonga na geography loko hi hlangane ka ntirho wa muxaka lowu swi vula yini ka wena loko hi hlangane ka ntirho wa muxaka lowu it's a form of inspiration swi endla ku munhu a va na ku navela ku ri a handleni ka ku va mudyondzisi a nga ha endla swin'wani etlhelo leswaku swi nga ta ndla yini swi nga ta kota ku kurisa tiko ra hina lana swi nga ta kota ku inspire na vanhu van'wana ene na mina ni ri mudyondzisi leswi vulaka i vula ntiyiso sweswo loko ndzi nghena ka vudyondzisi kun'wana na kun'wana waya a khensa swinene wisdom i huma kwe kaya ni huma ka Nkuri Zamani ka Nkuri Zamani kambe hi lowo sungula Nkuri hi lowo sungula before hi fika hala ka va papapeni na le ka va bioscope ka n'wina ku dume hi ku hi le ka mani hi le ka Mriva hi le ka Mriva ku dume hi ku hi le ka Mriva hi ku a ku ri na mukhalabye wun'wana a va ba xibakela xa mutlhomela lexiyani xo a va hlangana dibini loko va ha kula se loko va ba va ku Mriva se ku vhela ku dumisa sweswi ya ku Mriva se wisdom ni nga ku katsa na wena ku i wela ka bona na vo ba xibakela hayi ko man la university a ni tshama Plateland na le MBA we tshama kona ni tshama MBA a Roman 2038 wisdom kese ngopfu ani kese swinene hlayiseka mi ya mahlweni mi tiphina mi dyondza xikolo mi humelela khensa swinene inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i van'wana va machudeni lama nga koho ka ntirho lowu hi nga ka wona namuntlha hi kota ku va hi bula na vona hi langute ka timhaka leti ta ku tlangela university university le ku tlangeleni malembe ya 65 kasi ke ku le ku langutiweni na ntirho wa kuna muyeni navo va nga fika la va nga fika a ni ku va te haleni hayi a va tanga haleni a va lava ku chajisa foni kambe ku na van'wana lava nga kola va nge ri a ni tivi kambe xa khoma Xitsonga ni ta swi twa kwala hi ku na vo va kwala eyunivhesiti hi bula na vona hi twa ku va hi khomeleni i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Good, thanks. And how are you? Did you really say sir? Yes, I said that. Yo, thank you very much. I've never heard that before. People call me sir. How did you come to that conclusion to call me sir? Because I'm not needed yet. It's a form of respect, I guess. Oh, okay. All right. Can you tell our listeners who you are and why are you here at the University of Limpopo as in today? Okay. Good day, everyone, and listeners at home. My name is Johanna Kidiboni Munyeke. I'm a doctoral student in criminology department here at the University of Limpopo. And today I'm working as an usher for our Mkhopozetiro event. Hey, the old doctor. Yes, Ushering, as in go to the I'm being useful. This side, the old doctor, like really. I have to be active. Oh, okay. Being a doctor is just an academic. Personally, you must assist people. So what does this doctoral course in criminology entail? The criminology course, it entails ways we are trying to establish new frameworks and models to curb the ongoing or the high rise of crime in South Africa and around the world. Crime is escalating, and it's a disturbing problem. You can see every day there are numbers rising, be it sexual abuse, be it stock theft, be it many. So we need to come up with new developments, and then we must. How so? What exactly do you do as a criminologist? We do research on how to curb the problems. If there were frameworks that were developed back then, we need to review them and then come up with new strategies as we go with the fourth industrial revolution. Yes. Oh, okay. So why did you get the interest or where did you get this interest to become a criminologist or to do criminology? Honestly speaking, is it by default? It was not by default. Okay.
there are issues that are really needed to understand when it comes to crime. Why people commit crime? What are the reasons behind it? Hence, I'm here, ongoing for my doctoral studies. And I need to understand the reasons behind crime in general. Why these people are like this? Why do they differ from other people? How can we help these people? What is it that is needed in Africa in a whole, South Africa, Polokwane, Capricorn, and Limpopo in a whole? What can we do to improve our lives, more especially those that are in crime? But some people say we never win that one because we have Muti that help us to disappear when we do criminal offenses. If you look back, we once had this master criminal, Berke Ananias Mate. He escaped. Yes. But he was caught. So it was through the help of researchers. Yeah, we work with criminal minds. We work with their ways, how they work, and. And apart from the fact that you're in Asha today, how significant is it for you to be part of this very program? I understand it's a giant. 10 years now, you're doing this memorial lecture. 50 years since he made that powerful speech in the very same venue. I think it's a milestone, or they are milestones, both of them, isn't it? Okay. To be precise, I'm here representing the University of Limpopo Postgraduate Association. I'm the deputy chairperson in it. I'm not just an usher. I was just trying to cover it up, but here I am a postgraduate. I'm standing for the postgraduate students. Yes. Yeah. I understand you had an event, your own one, on Monday, right? Yeah, we had one. How was it? Let's go back to the Monday one. What was the purpose it was of a success. We just wanted to uplift our postgraduate students. We just wanted to tell them and show them that we love them and then we are here for them because, studies can be overwhelming. We are having challenges as students. We are having, poverty is not only at home. We are suffering, we are going through the most, but we are pushing. We want to change our lives. So what would be your takeout points of this very event? To say, yeah, that event was successful indeed because of X, Y, Z. What would be your takeout points? As you can see, we have the massive choir in there, the ULZCC. Of course, you're not part of it anyway. I am. You can't be, for obvious reasons, of course. Yes. Yeah, but I am a member and I am a chorist if I am not doing other duties. Yeah, you can see we have them and they are giving us a vibe. Yeah, we know. And the other chorist as well, the UL chorist. Yeah, together we are doing something. We are showing the world that we are still embracing the memory of Onkgopo Titero. It is a success. Having you guys here, it shows this is a big event. Obviously. Me being here. No, me being here. Once you see these two emblems, you rest assured it's a big event. Otherwise, it's been a pleasure talking to you. I used to stay at MBA. I also stayed at Plateland. Yeah. And when I was still a student here, where do you stay? No. Or maybe it's Piri. No, it's not. I'm staying at Stellenbosch. Konje. You know, levels. Yeah, postgraduate. Otherwise, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you so much. And what would be your parting words to the aspiring students, particularly those who want to do criminology? Do we have career paths there where people will say, okay, there are a lot of paths that you can follow as a criminologist? One thing I can say, we have our beloved department staff. We have Prof. Maluleka in our department. He is doing very well. And he is making ways. And he is making sure that we are going somewhere. And believe you me, the upcoming criminologists are going to be employed through him. We believe in him so much and he's taking us places. We are going somewhere. Criminologists must just be there. Must just know that we have Prof. Chukwukwani, Witness Maluleka, who is going to give us what is ours through criminology. I can back then, criminology was not recognized. Yes. But he's making his moves.
can see this. Ken Same. Enkomo. Why mean vulavurisa xilungu ku ri ku ma xi tiva Xitsonga? Hi, ke tseba hanyane. Kati ni cancel Enkomo. Thank you so much. I can. So mingisa nomgana lona FM n'wana wa machudeni lava va nga kola a University of Limpopo mi va twile veri ku endleni timhaka ta criminologist se va ri loko va ri koho vugevenga hi makubu byi herile a ku nga ha sali nchumu va ta va kha va tirha ku hi teka ku vona leswaku vugevenga bya hela va ni kawanyeta majala va ni tirhaka na vona la kambe hambiswiritano i mhaka leyi va vulavulaka hi yona loko hi kha hi langute ngopfungopfu ka ntirho lowu hi nga eka wona i 20 timinete ntsena i bile awara ya 13 inakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi le ku buleni na va yingiseri na vuyeni lebyi byi nga kona hi ndlela yaleyo ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta ntirho lowu hi nga langutana na wona eka nhlekani lowu hi ndlela yoleyo khale ya mina kambe a yi ko yini 2005 2275 755 ya se namuntlha la ni khomele xichudeni xa vu-19 xa lembe ra 1960 1960 a ni ri na malembe ya 13 I was 13 in 1960 se ni ta va ni kha ni bula na vona ni vutisa ku swi njhani ku va va dyondza na ku va titwa njhani loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta u nkgopotse tiro hi ndlela yoleyo i professor eka psychology hi vo hi nga ta va hi kha hi bula na vona Professor Moses Vupape so mina nga se vulavula na vona kumbexani ima ni sungula ni teka nhlokomhaka ta mahungu ivi hi ta kota ku vuya hi bula hi ndlela leyo Prof, I will need to take maybe let's start here. Prof, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon. I need some 30 seconds to take news headlines, and after which we'll continue with our conversations. Thank you. Okay. So mingisa Munghana Lonene FM ima sungula ya twa ku mahungu emsava ya awara ya 2 ya yimsekwini kusuka kwalano ni bula na vona Professor Moses Vupape kusuka ka xikolo lexiya xa psychology kwala a University of Limpopo hi ndlela yoleyo. mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Kansela Shinene Khalanga ku sayeriwa nkarhi eka muyingiseri enhlekani Pravin Gordhan u ta lahliwa vhiki leri taka hi Ravumune. University ya Limpopo yi tsundzuka nkgopotse tiro. Xiboho xo lava ku deliza vadyondzisi eWestern Cape xi soriwa. Mahungu xitalo hi awara ya 2. Munghana Lonene FM yi seketela mfumo xivongo wa Kavaloyi loko va tlangela N'wamito Day hi Mugqivela wa ti 14 September 2024 hi awara ya 9 nimixo eValoyi Cultural Village. Vaakatiko mi rhambiwa hinkwenu la mi ta nyenyeriwa hi micino ya ndhavuko na swigubu Miss the Post xilombe xa Xitsonga na van'wana vo tala tanani mi ta hlangana no vona xandla xa President wa Afrika-Dzonga Paul Mashatile mi nga kayeli tibazi ti ta va kona emigangeni ya ka N'wamitwa kusuka hi awara ya 7 nimixo Munghana Lonene FM makomba ndlela andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Ntiyiso mingisa Munghana Lonene FM Afrika wa vulavula namuntlha i siku ra vu 10 ra n'hweti liya ya Ndzhati lembe ra 2024 hi ku tisela nongonoko lowu kusuka a Nkgopotse Tiro Hall a University of Limpopo a Mankweng hi laha hi nga kona mingisa Munghana Lonene FM sweswi ni khome Professor Moses Vupape i professor ka social work va ta hi pfuna ku twisisa ku kahle loko va ku professor ka social work i yini kambe mhaka ya nkoka la i mhaka i muchudeni wa vu-19 ka hi lembe ra 1960. Prof, good afternoon and thank you very much for your patience. We really appreciate it. I understand in 1960 you were student number 19. What exactly is that? When you were student number 19, how was this university? It was a small place. They used to refer to it as a high school in the bush. So there were only 4 blocks here, and I think students were about 78, all in all. Those are the first group of students. And I see. And okay, it was just so.
you also had residences in here, or Yes. you were traveling? No, we're all residents here. We're not traveling. But I could have traveled because I come locally. Where exactly? I'm nobody. Oh, That's my home. So nobody has been here since Tukamus. It has always been. I thought it was a recent No, place. from 1931. Here. To be known as nobody. Yes. So that's my home place. And when you were at the student in 1960, which courses were you doing? The first year I did BA. I wanted to become a teacher. Yeah. In 1960, I registered for first 5 courses for teacher, but I changed my program from 1961. Did social work. And finished in 1963. Why did you change from being a teacher to social work? I didn't want to become a teacher Anymore. I had no option. No, when we came from high school, there was very little known about social work. Oh. I started knowing about it when I was around. Then I liked it. I joined it. I enjoyed it. And what exactly drew you to social work? What exactly did you like there? I wanted to become a social worker so that I could work in an urban area because teachers were working in rural areas. The teachers were, it was during the era of apartheid. Yeah. So it was not, you could not be exposed if you are a teacher. You only be localized. But my idea was, I was raised here. I went to school around here, university around here. So I need Am I going to teach here? No ways. No ways. And you said you enjoyed it. I enjoyed it. And then I enjoyed it all the way. In fact, I even got a distinction in honors degree. So you enjoyed it as a student? As a student and as a worker. Yeah, what exactly was the point of interest when you were working? Training students. Yeah. And placing them for practical work purposes and going around to create relationship with helping organizations and helping social workers in the field. I enjoyed that part of it. I see. Big year, 1974. Unkgopotse made a profound speech here. That was, Where were you? That was 1972. 72, sorry, yeah. From 71, 72, I had got a scholarship. Okay. And I was on study leave in the United States of America, Pittsburgh. Oh. I was doing my second MA there. How did you, let's go back to how you went to USA. Did you Well, go by boat or? No, I flew 1972? 1971. I flew, and it was not that easy because as a South African, you could not just go anywhere. You were to select countries. My passport was saying strictly to the United States. So in certain countries you would now. I think I changed flights 4 times. It was a bad experience, I suppose. Yes, and it was my first out of the country. You can imagine. And when you look back on your experience and what happened at the university while you were still on study leave at the US, how do you feel? No, I feel very proud of it because we came back. I came back and continued my studies here, and with my work and studies. And of course, experience that I acquired there was put into my curriculum. So I enjoyed myself. From time to time, as a broadcaster, I would get complaints from the now qualified social workers who would say, we are not getting employment, we are not getting employed. Well, that's the problem with the system. That's the government of the day. Well, it gives promises, but they don't implement them. From your vantage point as an experienced social worker and a professor, where do you think we might have got it wrong to such an extent that such a crucial part of our society is not being utilized to the fullest? I think we got excited about independence, about democracy.
And select few looked after themselves and forgot about the masses. We did not start where the people are. We left people behind, and they are still behind. Maybe I'm talking about someone who was here when we were, or when there was apartheid. Yeah, that's right. And someone who was here when the ANC was still in power, and someone who is here when there is GNU. Are you in a position to compare the three? Now, let me, point of correction, I was here during apartheid. Yes. And we were part and parcel of challenging apartheid. University went into transformation when I was here. And democracy came after I had left. Yeah. So it's very difficult for me to compare. No, from where you are. Yeah, from where I can see the university has changed, especially the new leadership right now. The Africans are in charge of it, and they are giving it direction. There was a time when the university was run for Africans by whites, and they did their own thing. But right now, we are in charge, and I can see it is making great progress. I see. Even this commemoration is part of input of Africans knowing what is good for them and trying to show prosperity or posterity what needs to be done in future. So you are in So a way the government saying- of GNU is another subject for another day. So how old were you in 1960? I'm now 86. Here. Congratulations. Let me touch your blood. I want to get there as well. I want to Well, to it's sheer luck. Sheer luck. I did everything that everybody does. Thank you very much. We really appreciate it. Prof, it's been a pleasure speaking to you. Thank you. We really appreciate it. By the way, bulana bona Prof Mupape kusuka lava sweswi va nge le ku wiseni kambe a va ri ka social work va yi tirhile ka university leyi a ku ri muchudeni wa vu-19 la university tsundzukani leswaku university yi tumbuluke hi lembe ra 1959 kambe machudeni yo sungula ya nghene hi lembe ra 1960 ivi loko va nghena i vona va va muchudeni wa vu-19 a ni ngo loko n'wina mi nga at ti-university na le ti-college na yini mi ta swi tsundzuka ku ma byeriwa ku mi machudeni ya vungani ene sweswo swi vangiwa hi yini swi vangiwa hi ti-student number ni tsundzuka loko ni ya Giyani college student number xa mina a xi ku 920076 ivi kusuka kona loko ni talani student number xa mina xi ku 2005 22755 se i student number leswi swi hetelaka swi va ko loko munhu a te university la hi ndlela yaleyo se la vona va ri va lembe ra 1960 a ku ri student number 19 hi ndlela yoyoleyo se swin'wana leswi a ni kha ni vulavula hi swona vo hi vulavula hi timhaka to tala kusukusela ka ku nghena ka vona lava ku ni dyondzini la ivi hi lembe ra 1979 n'we ni kuma scholarship loko ni kuma scholarship ivi xi hetelela xi va hisa a ndzandzeni wa malwandle a America loko va ya America loko va ri America va ri loko ku ya kona a swi nga olovi swi fike swi tika swinene ku ya America hi ku hetelele a tsaka ku cinca swihahampfhuka ka mune ku va u hetelela u fika America va ku swin'wana swa swona swi vanga hi ku i mhaka ya ku a swi nga olovi mi ta tsundzuka nkarhi luwa wa xihlawuhlawu na swo u ri muntima hi ndlela yaleyo swi hetelela swi yi fikisa ka xiyimo xo xolexo i mhaka yo sungula leyi va vulavula hi yona kambe va kombisa timhaka ta ku ntokoto loyi va nga va wu teka kumbe ku wu kuma hi wo ntokoto lowu va nge le ku wu tirhiseni na sweswi wu nge le ku tiseni ku hambana wu nge le ku kombeni ku tanihi hi vantima hi ya kwihi loko swi ta ka timhaka ta dyondzo loko ni va vutisaka loko mi languta minkarhi ya ku tala ni kuma swiviko swa ku vadyondzi va ku lava va dyondzele dyondzo ya social work kambe a va kumi a va le ku kumeni mintirho endzhaku ka loko va dyondze mintirho ya social work se ivi va ku swi nga va swin'wana swa swivangelo swa ku ri sweswi swi nga endliwa hi mhaka ya ku va ku ri na
na ku va ku ri na ku tsaka kukulu loku nga hetelela ku va koho loko se hi nghena ka xidemokirasi vanhu va va na nyanyuko se nyanyuko wolowo hi wo nga hetelela wu hi fikisaka ku kumbexana swin'wana swi nga ha endliwi hi laha a swi fanele swi endliwa ha kona hi leswi va vula swona professor Moses Bupape kusuka aka social work hi ndlela yeleyo swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakelaka ku na n'wehe tanihi machudeni na mi rhamba na sweswiwani ku n'wehe mi nga dyondza laha a hi buleni n'wina mi nga va machudeni laha a hi buleni hi nga tirhisa na nomboro yeleyo ya ntolovelo ya 0860 002 kambe ku na ntombi laha na yo yi tile yi ri yi lava ku bula na mehe yi lava ku bula na me twi ene ya nyuma a yi swi tolovelanga swo ku vulavula na mina yi nga va kumbexani yo ni twa kunene avuxenisis Hi. minjhani Fikile minjhani? pfukile ena vutoya ya wena a wu chavi nchumu wa swona a hi buli kahle chuchekile hi mena wena byela vayingiseri ku hi wena mani u huma kwena Mina ri voni ngoma xindzwi ni huma ka Malamulele ka Dinga. oh ka Dinga kambe loko ya ka Dinga eta hi le ka Madonsi Patu ro suka Giyani ya ka Malamulele ku na main road ka Xitlhelani. Se mi nghena hi patu leriya mi ta fika mi kuma ka Dinga. oh na ku vo lera Jandri A ni ku tivi Jandri. oh yeah okay a ku mi cinta tani byela loko swi herile i la university we byela vayingiseri lava nga ku yingisela ka Munghana Lonene FM na kwele ka Dinga ku la university u tele yini La university I'm doing ni endla BA in languages ni sunguli la a University of Limpopo hi 2022 swi vula ku la n'waka i lembe ra vungani ra vunharhu swi njhani ku dyondza dyondzo leyi kumbexana hi sunguleni kwalano loko i suka ka Dinga a wu i lava ku dyondza yona dyondzo leyi no ku endleke yini nto kumbexani yo hlangana na swirhalanganyi swa vutomi wa wu lava ku dyondza yini LLB a wu lava ku va muyimeri wa nawu ivi i hetelela i tikuma ka i ri ka dyondzo leyiwani mi va mi kha mi dyondza yini ririmi the language yes hikuva a ni yi katsa na vuhundzuluxi na vutoloki se wo tsakela ku fikelela yini hi ku dyondza dyondzo leyi nga tsaka ku tikuma ni ri doctor ya ririmi doctor of philosophy I guess yes o lero wa ha tiyimisele ku dyondza wena a wu jahangi ku huma eya ku tirheni hikokwalaho ka yini nga jahangi a ku na nchumu hala handle xi ku jahisaka no ku hale xi njhahisaka no na khensa swinene namuntlha hina hi tile lava ku hi ta va xiphemu xa ntirho lowu wa ku tlangela 65 wa malembe ya university laha hi ka 65 wa malembe lama wo va na manharhu ntsena la swi njhani ku va muchudeni wa le University of Limpopo nto swi challenging hi hlangana ti challenges to tala la University of Limpopo mintlhontlho yini kwala mintlhontlho la ka nandzika a ni dyondza kwala a ni tshama Platteland a ni tshama MBA a ku nga ri na xiphiqo hina swiphiqo swo talanyana mati mati ma kumekile kahle la yeah we don't really have water mati mo hisa na so swiphiqo swi tele kahle la mo hisa i swa khale na sweswo i khale na hina dyondza xikolo leraro ku a hi swi hlayika swiphiqo leswi hi hlanganaka swona university vutomi bya la hlayani swin'wana vuhlayiseki byi njhani ni vutisa leswi hi mhaka ku ni we ntombi byi njhani vuhlayiseki ku mi hlayisekini a mi chavi ku nta ku yini a mi chavi ku tiphina hi vuntshwa bya n'wina na vuchudeni bya n'wina loko mi ri la hi hlayiseki ngopfu loko hi ri la mara especially na hi tshamaku London ka campus hi va hi hlayisekini mara loko la ku vulavula hi vanhu lava va tshamaku a handle ka tikanyana kambe mi va vitana yini off camp but some off camp so off camp hi kona ku nga ri ku safe but hina hi nga le campusini hi hlayisekile xo hundla xa ku munhu a tshama off camp na in camp ku i yini kumbe kumbexani loko a mi kota ku dyondza landzeni kumbexani lava nga le ku yingiseni va nga ka grade 12 a va ta yivela ku ho veri i fanele endla leswi ku hi ta kota ku va u dyondza kumbe ku kota ku va u ri in campus loko i kume ndhawu hi xitalo for my first entering ku na problem mara hi xitalo hina ma returning students u fanele munhu a va pasini 100%.
ya u fana va pasi timodule ta yena hinkwato mara hi xitalo vanhu lava tshamaka off campus hi timhaka ta mali because hina ala a University of Limpopo a hi na ti-residences leti nga NSFAS accredited so mali leya a va fane va hakela ti-rest va nyika machudeni va ti hakelela hi voxe mi kuma ku un'wana tshama ka room ya 800 un'wanyani things like that lani lava va nghena ku landeni lava ti kotaku vo n'wini last year ni tshama off campus so ni nge vuli ku vo hina but no gina ni twa nga ku na bayiseka loko ni ri off camp okay alright o etsela ku yini ka vayingiseri lava ku twa ku va ka dinga na va lava nga kwala university na lava nga tshama va dyondza la hi vutomi na experience ya we kumbe ntokoto wa we wa la university na ntirho lowu hi nga ka wona la ku ya ku dyeni phela sing well na swo tala leswi ni nga swi vulaka ni nga ku eka vanhu lava kumbexani va nge le high school na yini a va tirhi hi matimba ku va va pasa va ta kota ku experience life le university mhaka ku ri kweni va na ti-experiences to hambanahambana ya ko aku bele a wu dyondza ku xikolo a ni dyondza Soweto Middlelands o se tali sentala so n'wana wa le joni kahle ka dinga wo ti vulela in passing kheseli sesi wa mina hlayisekani inkomo sweswo mingisero mugara lona FM i van'wana va va machudeni lava va nga kola hi nga kona ka ntirho lowu mingiseri wa mugara lona FM ni ri a ni tsake ngopfu ku la ku ta twa ku n'we mi ri yini n'we mi nga tshama mi dyondza eka university leyi na n'we mi dyondzaku ka university leyi mchangani i khale ni kha ni tshembisa vayingiseri va mi ku ni ta va teka wa swi vona ku swantswa loko wo kuma wun'we kumbe vambirhi va ya moyeni hi nga tsaka ma swi vona ku ya ni hleketa tani mchangani wa meko a hi voni ku hi nga ndla njhani 0860002543 hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela loko ni nga ni bula na Makamu la un'wana ni rhumele hungu la a ku i Arthur Makamu a ku na boti risenga va huma ka Mtititi a Alting hayi ani mina ti tivela Elise se va huma Alting Elise mudyondzisi kwala kwa wo anga dyondza kwala a Alting indlela anga huma ku a Alting ka Mtititi ka dyondziwa xikolo la Mtititi liya kuna xikolo ka tikomba ku kuna xikolo se hi mhaka kahlele ku va ku ri na vanhu lava nga tiyimisela ku dyondza sa leti mina ta khume ntsena hi amukeleni un'wana wa vayingiseri hi twa ku hi nga kuma wun'we kumbe vambirhi kumbe vanharhu hi nga se tlhelela ka dokodela Makamu ku na wun'we hi nga n'wi kuma ka Muchangani ni zama a hi zama ni hleka ni lava machudeni lava mi nga tiphina hi ku dyondza la university na ku na n'we ngopfungopfu n'we na tiro hall yi vula ku swa n'wanchumu ka n'we kumbexani n'we mi nga famba laya ka metelo wo tshuka ma swi vo va kha va ba minkulungwani va mhani i swin'wana swa leswi swi nga endla leswaku nkulukumba u nkgopotse tiro a hetelela na yena a tikuma a hlongoriwile yunivhesiti ku a vilelela sweswo hikokwalaho ka yini vatswari va hina va nga ri kona la hi ku swantswa va nga ri kona ku nga ri hi mhaka ya ku voka va nga lavi ku ta kambe hi mhaka ya ku ku nga ri hi mhaka ya ku vo aleriwa kambe ku va mhaka ya ku kumbexani vo ka va nga lavi ku ta vona hi voxe a hi ringeti Muchangani loko hi nga kuma wun'we muchudeni wa khale ka university ya Limpopo indleka machudeni khale ka machudeni ya university ya Limpopo a nge le ku makumeni Muchangani se loko a nga ri ku makumeni hi ta va ka ya mahlweni hi bula na van'wani va vayingiseri lava nga nghena vona la hi ta kota ku twa ku loko xiyimo xi te tani loko nkarhi wu te tani hi ndlela yaleyo xiyimo va ri yini eka hi xona hi ndlela yoyeleyo ni vona Silepe khoma lexi hi vulavulanyana hi kota ku hetisa hi ndlela a ni ku ni la ku vulavula na machudeni ya mina a ni le ku makumeni lama va nga la moyeni I've been calling upon former students of the University of Limpopo so that we can talk to them and check their feelings. It's like there's someone here. Ndleka? Nhlekani Khalanga. Me pokela papa. Ena hi tshama Mfukeni ngongweni. Ah, pokela khensa tsela ku mi bela ritsengo man. E mani la? Vito ni Mpongwa. Oh, Mpongwa.
vito rini Emmanuel ba mina hi Angampong. Ni va Emmanuel Mpong. Yeah. Uyibzeleni n'wina na University of Limpopo? Mina na University of Limpopo hi hlangane hi 1987. That's why student number sa mina xi ri 8703 5887. Ni fike kwala ka University of Limpopo ni dyondzela vuthicara byin'wana byikulukumba ngopfu. Ni ka ni dyondzisa hi vanhu van'wana vakulukumba ngopfu. Ni humela khoso yin'wana yikulukumba ngopfu, yi chavisa ngopfu khoso ya kona. So kambe a mi dyondzisa hi va ma? A hi dyondzisa hi va dokodela Themane, hi va Professor Piki, hi va Professor Moke, hi va Tatana Mayevu, va Dr. Mayevu, ya vanhu vakulukumba swinene. So hi yo mhaka loko ni huma mina kwala no ni hume na swilo swikulukumba ngopfu ene na sweswi na swi tiva ku leswi ni nga huma na swona swa ha ri na nkoka apart from the academic life vutomi hinkwabyo aka yunivhesiti yaleyo ku hava na sweswi lexi ni nga ta ku a ni xi kumangi kwalano. No, I can't sustain loko va ku un'wana ni vutisa ku fana na n'wina sweswi mi nga ni vutisa ku nga yi vula yini yunivhesiti leyi a ni ta ku hi xikereke i full gospel hileswaku a ku xota nchumu i full gospel a ku xotangi nchumu yi ni nyike hinkwaswo leswi ni swi lavaka ene na leswi na hanyaka hi swona sweswi hi leswi ni nga swi kuma kwala yunivhesiti yaleyo. So hi yo mhaka kun'wana na kun'wana laha ni ta ku hi kona loko ni vulavula hi my alma mater ni vulavula hi yunivhesiti yaleyo and I'm very much proud hi yona. No, na khensa swinene ku va mi kote ku ti nyika nkarhi mi bela riqingho wa khensa swinene. Na hina hi khensa ku khensiwa Khalanga. Vari va khensa ku khensiwa. Inhlanu timinete yi nga se ba awara ya mbirhi ku na makwavo wa unkgopotse Abraham Tiro ku nga nkulukumba Mukami Tiro va kona kwala ni tshemba ku hi ta vulavula na vona loko hi vuya mahungu na misava kumbe hi ta vulavula na vo sweswi kambe ni le ku languteni nkarhi hi salele timinete ta ntlhanu ku va ka awara ya mbirhi kambe yi va ni amukela un'wana mingiseri hi twa ku nga ku ri na un'wana khale ka muchudeni wa University of Limpopo inhleka hi mi amukerile na swi twa ku na munhu okay ku na xin'wana xi nge le ku twangeleni ka background muchangani kumbexana mi nga languta xexo TV kumbe xi nga xi kha xi ya moyeni kumbe njhani kumbe va lava nga phecha va hi phechise swin'wana kambe a hi tweneni loko ku ri na un'wana mingiseri loyi hi nga n'wi kumaka hi kota ku va hi bula na yena hi nga se bula na va ka Nkgopotse xi kha xi ya moyeni kumbe njhani kumbe va lava nga phecha va hi phechise swin'wana kambe a hi tweneni loko ku ri na un'wana mingiseri loyi hi nga n'wi kumaka hi kota ku va hi bula na yena hi nga se bula na va ka Nkgopotse Tiro hi twa ku va ri titwa njhani hi siku leri swo vula ntsena ku hi ta va na xivutiso xin'we ntsena na vona hi ku nkarhi wa hina se wu le kusuhi swinene na ku va wu fika makumu kambe hi ku ya hi kulukumba Silepe la ve ri hayi n'wina nkarhi wa n'wina wu fika awara ya nharhu se mi nga hi toloveli mi ku mi lava ku tako a swi koteki kambe hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM mhaka wa mandlela hi yo mhaka ni ku sweswiwani kumbexana loko a no fana a kuma wehe tanihi muingiseri khale ka muchudeni na n'wi kumbexana mi nga va kumeri ku dyondzeni a hi lavi lava va nge va hende hi kona la n'wina mi nga henda hi kona mi nga nghenangi a hi lavi n'wina laha hi lava machudeni a hi ringeteni loko hi nga kuma un'wana ni hleka kumbexani machudeni ya enhleka Khalanga papa minjhani ona minjhani Pfokeli hi n'wina mi ri yini n'wina mi dyondzile la University of Limpopo dyondzile kwala University ya Limpopo mi yi dyondze rini n'we na yi dyondze hi va 85 leswi nga ri mi swi tsakeli ku swi vula a swi tsakela Khalanga a swi ri njhani ku dyondza laha hi 1984 mi vulavula hi university yaleyo leswaku ri
yi dyondzise swo tala ngopfu yi dyondzise ku pasa tibuku yi tlhela yi dyondzisa vutomi. Okay, a hi khomeni kwalano ni sungula no hundisa xiyenge lexi mchangani hi ta tlhela ka vona mi ngo famba mi va unlockile hi amukela ntsatse la muakami tiro veri emakwavo wa Abraham kumbe unkgopotse Abraham Tiro. Ntsatse, good afternoon and welcome to Mugana London FM. Thank you for welcoming me. I understand you are very proud of what the university is doing in remembrance of your brother. How related are you to Unkgopotse? I'm very proud. I'm his younger brother. He was the firstborn. I'm the fifth at home. We were five. Yeah. So being the lastborn, what the university is doing makes us feel honored. We get the inspiration. We get the motivation to carry the baton. We are very thankful of what the university is doing. Do you know why Unkgopotse decided to come to University of Limpopo and not University of Northwest or University of Bophuthatswana or something? It's a very interesting question because I was young, and as I understand, there were two black universities during his time. During his time, you could go to Fort Hare or come to the University of the North. Yes, yes. Yeah, I remember the first chancellor. In fact, the first lecturer of these lectures, Mr. Ruel Khoza, said that was the university in the North, not of the North. Yeah, so the university in the North, but was called the University of the North. University of Bophuthatswana, where I come from, where I became a student, was not there by then. The University of this Vista University wasn't there. So that's the reason why he came to this university. It was the only black university. So I understand we have a school in Zerast, for example, which is named after your late brother, and year in year out they also have Africa wa bulabula. Iswa mintsara Mugana London FM le kusuhi swinene no kufika makumu la no hetisela na nkulukumba Mukami Tiro va suka ka ndyangu wa ka Tiro tani Erikotse rakava Unkgopotse Abraham Tiro hi ndlela le. Ntate, you were still saying you started seeing your neighbors coming in and your sister crying, and you thought maybe because your mom is not well, it could be her who passed on. Yeah, my mother was, we normally call them kitchen girls. They were called kitchen girls by then. Yes. So she was working in Pakistan, so she was not well. But I heard her saying, Bamutunse, and then I said, it's not my mother this time. Then I came to understand that it was my brother who was parcel bombed. And what happened to your household after that? After you shall have learned to your brother passed on, were you able to bury him as the family? And what kind of life were you living after the news of his passing? You know, it was like a black cloud falling on us. You know? But during that time, it was apartheid at its best. So they refused that he should be buried in South Africa. So if he had to be buried in South Africa, the coffin wouldn't be opened. He wouldn't be... And of course, it wasn't opened still because he was in tatters. The bomb had mangled his body. So my mother decided that he should be buried in Botswana because they didn't allow her to bury her son in South Africa. And he was buried in Botswana until Azapo decided to go and exhume his remains. Yes. And they were buried in 1989 in South Africa at home. Marabu Pilo because he was the one who was buying you bicycles. Yeah, like I said, it was like a dark cloud. And my mother was a kitchen girl. So the people who lived with Unkgopotse that actually, although some of them were in jail,
but we could still survive, especially through my mom as a kitchen worker. Yeah. Okay, let's conclude then. And you said you are very proud of the event like this one. Yeah. And Really proud. Yeah. No. And what would be your final word for those of us who are now living in the freedom that we have since obtained? Yeah, I think he didn't die in vain. I think his effort is being recognized. I mean, functions like this where people are told about Nkopoze and being encouraged to learn and to study, like we have been encouraged. I think he played a role in our struggle, and to honor him to me was to carry his baton, because I went on to study to an extent. I became a pedagogue meaning a teacher, not of A this time. Yeah, you're a teacher from Dome A until you graduated. And then I went those steps to an extent. Okay, that's really. How do you pronounce your name? Mokami. So I've been pronouncing it well since. Yeah, you can pronounce it. Okay. Thank you very much, sir. We Yeah, really thank you appreciate very much, and to your listeners, I think, thank you for the opportunity Okay. to talk to you. ai gimeteni mingisero wa mina ai gimetisa sweswo emakwavo wa onkgopotse Abraham Tiro nkulukumba Mokami Tiro lava va hi fikisa makumu ka nakona ku Afrika wa vulavula lo a hutisela wona tweak kusuka leno a Tiro Hall a University of Limpopo namuntlha ku ri ra vuntlhanu siku ra vu 13 ra n'hweti leyi ya Ndzati lembe na 2024. handle ka sweswo mikisero munghana nona FM va vula tano veri mahungu lama ma fika kahle eka tindleve ta vona vo lo hlamala va ha ku xaveriwa basikiri namuntlha mindoko ku fika vanhu va fika va ku a swa ha fambangi kahle ku ri siku ra vumbirhi ra n'hweti leyi ya nyenyenyani ivi va hetelela va mahungu ya lama ya ku hundza emisaveni ka buti wa vona leswi swi nga endla leswaku mana vo va twala va kha va kalakala va ku va n'wi baleserile ivi xiyimo xi hetelela xi fika kwalano va nge vutomi byi tike ngopfu kusuka kwalano tanihi leswaku ri van'wana va lava va xavela tibasikiri hi ndlela yoleyo a hi gimeteni tano muyingiseri hi ku nongonoko lowu a wu humelerisiwe hi ncinani Eric Mabasa a michinini a ni famba na nkulukumba Fumani Makaringi va vona leswaku mina na wena hi kota ku twala kahle handle ka sweswo a hi hlangani ka yin'wana minongonoko ya munghana lona FM ku ya amahlweni a hi tiphineni hi siku ra kan'wa mitwa minduku hi tlhela hi tiphina hi Royal Heritage Festival kusuka le eNandoni ku hela ka vhiki n'wina ku vile kunene a hi ku ngoveni na muchangani va yisa mahlweni nongonoko dzumba na mina siku ra n'wina ri vele nenani tata